Jedna žrtva ili jedan prinos je žrtva koju je on učinio od sebe na križu. I tom jednom žrtvom on je usavršio zauvijek one koji bivaju posvećivani. To znači da je on ispunio svaku potrebu za ovo vrijeme i vječnost u svakoj oblasti života svake osobe koja se u njega pouzdaje. Ništa više ne postoji što je on mogao uraditi. Sve je upotpunio. To je jedna potpuna žrtva dovoljna za sve. Onda se govori o onima koji su posvećivani ili odvojeni za Boga ili privučeni bliže Bogu. To je proces koji je stalno u toku. Ono što Isus učinio je jednom za uvijek, potpuno je i kompletno, ali naš stav prema tome i naša primjena toga je postepena. Ali treba početi sa činjenicom da je žrtvovana potpuna, savršena žrtva